Mae'n diwrnod arferol o brynu a gwerthu fan hyn ym marchnad y Trallwng gyda dros 7,000 o ddefed a 150 o wartheg yn mynd o dan y morthwyl. Ond mae nifer wedi llygadu un heffer a llo yn arbennig oherwydd fe fydd holl elw y par yma yn mynd tuag at elusen DPJ. Ryan Morris o maes Tan-y-Glwyden ger Croesoswallt sy'n gwerthu'r par arbennig yma. Mwyn codi ymwybyddiaeth ac arian i'r elusen iechyd meddwl. Cof am ei ffrind Sam Davies o Langedwyn, a fi farw'n ddiweddar. O Ryan, mae'n ddwrnod mowr yn y blaen di heddi. Faint o wartheg sydd Mae gen i 35 yma heddiw, so yeah, all first carvers. Dyn ni'n prynu heffrod i fewn o bob man, Ryan Private, Ryan Farchnad. Rhoi nhw lawr, o rhoi ni lawr os dyn ni'n gallu. A wedyn maen nhw gyd yn dod, fwy o'n nhw'n dod i fan hyn i Trallwng. So yeah, mae yna 35 yma heddiw. Yeah, bit of a mixture, rai blue crosses, rai limbs, yeah, dipyn o bob beth, really. Ond mae yna un heffer arbennig iawn, yr un ola fydd yn mynd mewn i'r cylch. Gweud hanes honno wrthon ni. Yeah, so then ni golli Sam 3-4 weeks ago wan, oedd o'n AGM, on a night, yeah, fyny efo ffrindiau fyny fyna, a yeah, oedd o'n, yeah, must have been struggling in a bad place, yeah. So mae heffer ma nes i brynu ffwr o Sam 12 months ago wan. That is Sam ffonio fi o wythnos neu ddau cyn y sale, gofyn os oedd eisiau trimio'r heffro yma flwyddyn yma. O'n i wedi mynd fyny na cwbl o wythnosau cyn i helpu Sam trimio'r heffro yma. Oedd y trimmers ddim yn gweithio, so o'n i wedi ended up using his beard trimmers to trim them. Nes i brynu'r heffer. Dwi wedi lloi ar heffer lawr, a mae wedi dod nôl fan hyn fel fych o'r llos. Ond i ti'n rhoi ddi ar gyfer achos teilwng iawn? Oedd o jyst teimlo reit i roi hon achos lle mae wedi ddod o a sut mae pethau wedi digwydd i roi hon i DPJ a trio helpu rhywun arall allan. A mae pawb yn meddwl am y teulu mae'n siŵr heddiw? Mae'r teulu wedi cael tough time a'i girlfriend o Elin, mae hi wedi bod trwy real tough time. Mae Ryan dymuniadau gorau ti heddiw. Iawn, diolch. Pob lwc i ti gyda nhw gyd, ond yn enwedig yr un olaf. Yn enwedig hon. Hon dyn ni'n pwysig, so, yeah. There we are, ladies and gentlemen. We're back to it. Sorry, my God, we're there. Oedd hi wedi dod fewn i'r ring, mae wedi mynd mlaen i werthu'n gyntaf am 7,000 i teulu Evans, Martin Evans ac Arwel to Dad Sam. Maen nhw wedi splitio fo a wedi rhannu rhwng y teulu, so diolch i'r teulu. They will now, gentlemen, be offering for sale again, so you'll have a second bite for cherry. You may, if you wish, put it back up again. At 5,500, James Broadbent. Wedyn, maen nhw wedi rhoi hi nôl fyny for sale, so mae wedi mynd mlaen wedyn i werthu am 5,000 i James Broadbent, so gamekeeper o Llangedwyn. Put it up again, he says that. Who's got A wedyn mae Gareth Highfield o Whittington wedi mynd mlaen i brynu am 4.5, a wedyn diolch i Welsh Bull, maen nhw wedi topio fo fyny 3,000 i gyrraedd y 20. Felly 20,000 o bunnoedd yn cael ei gasglu tuag at elusen DPJ yn yr adwerthiant. Tom Davies, ffrind arall i Sam, a gafodd y cyfrifoldeb o werthu'r par, dir gwaith. So I sell sheep to the ewes and lamb couples, and the past week Sam's father Arwel and his mother Ruth, they've wanted me to sell it. They felt that it'd only be right me doing it, especially with Ryan selling it as well. So yeah, it was kind of one of them things. I had to ask the boss if I could take over for a little bit, and he was happy to do so. But it can't have been easy for you to do what you did. No, difficult, but I think I would have regretted it if I didn't do it. So yeah, I think it was one of them ones, just suck it up and try as best you can. Probably wasn't the best selling I've done. Sam was a special young lad. Everybody liked him. Yeah, infectious smile, and nothing was ever too much trouble. If you ever had a problem, he'd be one of the first ones to come and help you out. So no, it's been a tough couple of weeks.
to get good memories of him and to try and help out other people who may be in need in the future. Agriculture is a lonely industry, so as much as that can be done to help that, it's good as well, to be honest. Diwrnod mawr o werthu fan hyn yn y Trallwng a'r gymuned wledig yn dod at ei gilydd i gefnogi ar ddiwrnod digon anodd. Un o gyfarwyddwyr y marchnad yma yw Glandon Lewis. Ryan chwarae teg iddo wedi rhoi'r outfit yna cof am ei ffrind ac i'r teuluoedd a'i ffrindiau fo wedi dangos wedyn ar ddiwedd y dydd faint mor bwysig. Oedd yr elw, oedd y pres mynd iddo ac wedi sefyll fyny ac wedi rhoi support i Ryan yn ei ddwrnod chwarae teg iddo fo. Dwi'n gallu cofio, mae'n llawer o fach ddim yn cofio, nôl yn 2001, adeg y trwy'r gennau. Ac pobl yn gwybod bod adre ac wedi colli sgwrs, wedi colli cymdogaeth, wedi colli ddim i bywoliaeth, ond i cymdeithas. Ac dyn ni'n gallu gweld wan bod y farchad ar ddwrnod fel heddiw yn gallu bod mor neilltuol o bwysig. Fel mynd i'r capel neu'r eglwys, mae'n fangre i bobl i ddod i siarad. A dwi'n meddwl mae yn y cyflwr yma o iechyd weithiau bod siarad yn beth hynod o bwysig. Ryan, rhyddhad o bosib? Mae'r nerves drosodd dipyn o hand dwi'n meddwl, yndyn. Mae good sale, mae sure gives you a bit of go to go again next year, wan. Beth oedd y prisiau? O'na 34, maen nhw wedi mynd mlaen i average o 3,950 dwi'n meddwl maen nhw wedi average o, so top of 4,750, yeah. Ar eich chanpwynt wedyn, wrth gwrs, oedd yr heffer arbennig. 20,000 o bunnoedd, mae hwnna'n swm aruthrol. Beth ti'n gobeithio daw o'r arian yma? Just help it, o DPJ yn sôn o blaen, falle gychwyn nhw meetings efo young farmers a just siarad, just get it off your chest. Os dyn ni gyd yn cael, we all have our bad days, Ffermio. Falle fwy bad days na good days, ond, mas. Mae'n neis bod nhw'n gwybod bod rhywun yno, yn dweud? Mor bwysig yw hynny. Definitely. Mae llongyfarchiadau mawr iawn ti Ryan, a wara teg am wneud siwr beth ar gyfer elusen. 20,000 o bunnoedd, mae hwnna'n dipyn o swm. Gobeithio. NFL. Da iawn, Ryan. Diolch, Meinir. Thank you.